Guest of Honor amadi President na pambamlang dalensing krabagi matungda gasigi program asigi makha tarakpa oina program asi koi haudok charage program asi haudok pagi opening kirat oina sonbigadaba ming oina panjarabada magi ming amokta han lauthok sage MB Imtiaz yani pokning thongnai laikhidraba Besa Mubarak Marubigi Masanipa Maulana MB Imtiaz Mahakasi Hafiz Kari Amadi Molbi Loirabani Mahakasi Maulana Ga Karigana Uttar Pradesh ki Zamia Islamia Arabia Zama Masjid Amroha Hairibu Masjida Maulana Amadi Kari Loibirei Aduga Hafizna Gujarat ki Madani Darud Tarbiyat Karmali Hari Muhammad Sida Mahak Hafiz Lorapani Hariba Maulana MB Imtiazna Gasigi Sing Lemlaba First Open Kirat Amadi Nat Competition Asigi Haudok Boina Opening kirat amakatang sonbina widamakta sinjalang jariba ningthaunai gi veteran association na sinjariba gasigi program masigi opening kirat sonbina makta hanna salam galoina na luluk na kokochari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم कसigi competition haudoqpagi opening kirat sonbikiba MB Imtiaz bu sinjalang jari ba behengi makai degi annana thangapa photok jari
मखा तारक प्रोग्राम असिदी मथंगदमक मौलाना सईद कौखचगे प्रोग्राम असिगी मखा तारक बोइना एमबी सईद मणिपुरी नाट अमगदंग लांथोकपिनबदमक्ता सिंज लांगजरबी मैकैदिगी नरोना निसिंगजरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वारंबनिदा उम्मसिंगिदा कबलंबनिदा उम्मसिंगिदा वारंबनिदा उम्मसिंगिदा कबलंबनिदा उम्मसिंगिदा थवाई का चांगा खाई नारंदाईदा अरोई बागी सा आदू फाओगी वारंबनिदा उम्मसिंगिदा कबलंबनिदा उम्मसिंगिदा अलमे दुनिया था दो तू न चलंदाई वा बना पंदो लोम लबफाओ बदा अलम में दुनिया था दो तू न चलंदाई वा बना पंदो सिंगिरम्मी उम्मत ऐखोइबो थवाई का चांगा खाई नारंदाईदा वारंबनिदा उम्मसिंगिदा कबलंबनिदा उम्मसिंगिदा थवाई बुलौ बीबा फरिश्ता दहलम्मी ऐगी उम्मसिंगिदा सुन्ना वहन बरा थवाई बुलौ बीबा फरिश्ता दहलम्मी ऐगी उम्मसिंगिदा सुन्ना वहन बरा नवागदाबा खुदिंग magto aingonda hapchanduna wahan biro ummat nawagadaba
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯋꯥꯔꯝꯕꯅꯤꯗ ummasingidama kaplambanida ummasingidama nafsi nafsi laudun chenarakpa गुनाह की पोलुम पूरा दूना नफसी नफसी लादून चेनरापा गुनाह की Tibirakanida ummat aikhoi bu ummat ki safaat taubina ba warambanida ummasingidama kaplambanida ummasingidama kaplambanida ummasingidama थागतजरी मौलाना सईद मथंग असिदी कखोत्जगे हाफिज मोहम्मद शरीफ उर्दू नाट सोनबिनंगदमक्ता कखोत्जगे हाफिज मोहम्मद शरीफ मेरे आका कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। फख्र कौनो मक्का रहमते दो जहां, सैयदुल अंबिया शफीउल आमदे मुस्तफा खातमुल अंबिया मरहबा मरहबा आफरी आफरी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, रूह ईमान ला जवाब, जानी कुरान ला जवाब, ला जवाब ला जवाब ला जवाब ला जवाब ला जवाब
कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोकू कर। कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोकू कर। क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर। पहले अपनी बहन की ले जा खबर, हो गई है विदा रब के महबूब पर। दिल तो दिल है जुबां से यही कह रही कि मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। रूह कुरआन ला जाने ईमान ला जवाब, 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 ला जवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं। जब सुमैया ने दीन का कलमा पढ़ा, फिर बुझल लईन का बरछा लगा। जब सुमैया ने दीन का कलमा पढ़ा, फिर बुझल लईन का बरछा लगा। खून इस्लाम में सबसे पहला बहा, और सुमैया ने दिल से यही दी सदा। मेरे दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। तू सलामत रहे ए रसूल अमी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। रूह कुरआन ला जवाब, जानी ईमान ला जवाब। ला जवाब, 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 ला जवाब के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। Thagat Siri, Hafiz Muhammad Sharif, Urdu Nadam Sunbiram Namakta, Sinjariba, Benji Makai de Gitakar Pondok Sari, Makataba program city Mesab Mufti Aziz da Sinazake, Mesab Mufti Aziz da Makataba program Pangtopin of the Makta. Hairiba Athoiba Mehmanu and Lingbi Ragliba has Rasing Asina Jazge Pamhamda, Lingsilabagi Matungda.
ngasi aikhoi pangthok chagadoriba competition ase kirat ki competition ni masida competition asida yaugadaba miyoi singda wafam khara thamjari madudi ngasi gi ngasi gi kirada sida masida solakadoriba sida tartil boirasu natraga hadar boirasu jo masa masana apamba jo masa masana hainajaba amasung masana hotnarakpa adugi matung inna masana khangjariba mayamangda thamamba yagani aduga makhoina solammiba adugi duda lairiba judge sing asina phangpham thokpa mark pirakani hairiba pirakliba mark singdu pulap loisallaba matungda khwaidagi henba miyoi sing adudagi first second third khanjagani aduna ngasigi competition asida yauba ya lakpiriba miyoi singna apamba qirata sonbiba yagani masima mayamda khanganjari masigi makha tarakpada ngasigi program asi haunabagi damakta الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. First state level open kirat competition da ahan boyna Muhammad Danis na miyamangda kirat thambiramle ani subada Makak Mayum Tahsin Hussein code number Q102 mahak stage da kakhan laglaga kirat sunbigani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. मथंगदा कोड नंबर Q103 हाफिज हनीफ महाग लाग लगा किरा सुन बिगनी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Hafiz Hanifna Qira Thambiramle Wasde Kirasondo matamsigi wakhal thambinaba amukka hana ningsingjari minute manga gi manungda loisinbinaba honabiyo mathang tarakpada Kirasonbinaba gi damakta Abul Qasim quote number Q104 mahak laglaga kirasonbigani marak thatna koi kombirai English School phunjai degi langbirakpa kai khomna jariba managing director mingona panjarabada MD Mudassir Madani bu stage karak nabani singjari amukhan singjage MD Mudassir Madani managing director kombirai English School phunjai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة
الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Muhammad Abul Qasim na kirat hambiram le first state level open kirat competition ge manga subada kirason bin bagi damakta Khulakpam Ahmad Didat code number 105 mahag laglaga kirason bigani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا
صدق الله العظيم. Hujik Khulakpam Ahmad Dedatna Kirason Bikraba Matungda परवरदिगारे आलम नाहतगी थौजालनी नाहनत संसारदा कना लैते अइखोइगी नाहनत संसारदा कना लैते अइखोइगी परवरदिगारे आलम परवरदिगारे आलम नाहतगी थौजालनी नाहनत संसारदा कना लैते अइखोइगी परवरदिगारे आलम नूहगी पुनंगना इचाउदगी कनपीखी दुनिया दमतम खुदिंग बंदा सिंबू नुसीबी नूहगी पुनंगना इचाउदगी कनपीखी दुनिया दमतम खुदिंग बंदा सिंबू नुसीबी नीकी बदा खलिलना दुआ बुकुबुल तौखी नीकी बदा खलिलना दुआ बुकुबुल तौखी खुदत नंग मई कोलबु लई कोल ओइना सिम्बिखी नाहकी मीत यें खुदिंग नाहकी मीत यें खुदिंग रहमत की गम खैलैते परवरदिगारे आलम नाहतगी थौजालनी नाहनत संसारदा कना लैते अइखोइगी परवरदिगारे आलम Yunus punang nangagi mabuk tagilaw thopi Yunus punang nangagi mabuk tagilaw thopi Ayyub alayhi salam
mahshar anida nahagtagi naninni matam pumbanahagna matam pumbanahagna awa babu thaujalbi parwardigare alam nahagtagi thaujalni nahagnata sangsarda kana laite ai khoigi parwardigare alam Yakub pusunahana mamlabamit pungalhanki kalabay childanang na musagilam bisemki kalabay childanang na musagilam bisemki pasi sazai thaktagi kanki Isa ruhullah Allah nahaki thaujal Allah nahaki thaujal ma panai de alam da parwardigare alam nahagtagi thaujalni nahanata sangsada mathang asidi hoi saibon na magi presentation ama lan thokpin amning singjari saibon gi hoi hojik ti break tawringai chenung asida khogi presentation khara lan thok chahange asigi matungda khoi makha chathajage Hello. Assalamu alaikum. Asman thakta ama zamin da Muhammad kau ki ba nabi doi koi gi rasul Asman thakta aman zamin da Muhammad kau ki ba nabi doi koi gi rasul pong labaso aminana yogi bani yetim oi na haurak ba ai koi gi rasuli pong labaso aminana yogi bani halimana yetim oi na semlak ba ai koi gi rasuli
Islam di piran yung lambanabi Kau bangam leroy dan ay ko'y ginasundo Asumbanang ditagbiba Lamung narawang kalamjing biba Dozak tagikan biba Jannat kilam bitagbiba Asumbanang bitagbiba Lamung narawang kalamjing biba Dozak tagikan biba Jannat kilam bitagbiba Umat kita magtang warang banabi Kau bangam leroy dan ay ko'y ginasundo Asman tagtaaman Zamin da Muhammad Kau kiba nabi do'y ko'y ginasunin Asang ba fikalgi Makadaya tariba Tazadar Madina Ahmad Mustafa Asang ba fikalgi Makadaya tariba Tazadar Madina Ahmad Mustafa Lakaniha sarda umansing bukan ba Kau bangam leroy da ay ko'y ginasundo Asman tagtaaman Zamin da Muhammad Kau kiba nabi do'y ko'y ginasunin Kodab मखा तारकपा मियोइसिंग अमुक कौखचरके मसी कौखत्रिंग के मंगोइनना ngasi के जज के फमफम लांगदा लिंगसिन नबगिदमक्ता हजरत मौलाना हाफिज मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कासमी उस्ताद दारुल हुफाज फवाकचाव माक अहान बा जज के फमफम दा फमबी नबगिदमक्ता नोलोंगना निंगसिंगजरी अनि सुबह जज के फमफम लांगदे लिंगसिन बिना बगिदमक्ता हजरत मौलाना हाफिज इस्माइल साहब इमाम शाही मस्जिद खेतरी अहुम सुबह जज के फमफम लांगदे लिंगसिन बिना बगिदमक्ता हजरत मौलाना हाफिज मुफ्ती वहाजुद्दीन कासमी साहब उस्ताद जामिया महमूदिया फबाकचाव हाय रिबा अथोइबा मेहमान सिंह असिना जज के फमफम लांगदा लिंगसन खरबगी मतुंगदा किरात के दमकता किरा सुनबिनबा कौखचरके मदुदे मोहम्मद अजमल कोड नंबर Q106 मोहम्मद अजमल माग स्टेज दा करक लगा किरा सुनबिगनी
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Muhammad Azmalna kira sonkrabagi matungda mathang makha tarakpada Hafiz Talha code number 103 Hafiz Talha mahag laglaga kira sonbigini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ngasigi first state level of al qirat competition asida kirata saruk yanabagi damakta lengbi rakhiba miyoi singi manung dagi ngasi ahan boina miyoi tara lokhatchabani hairiba miyoi tara asigi manung dagi miyoi ahum laktre absent oire aduna masigi makhata rakpada kirat ki awat pasing ado hayeng amuk tawjagani aduna ngasigi oinadi ngasi kirat pangthokhraba makhoi sing asina ngasigi thauram ase loisin jaragani.